Najveći prsten s vama, to jest Matex je tu. A u ovom klipu ću započeti novi serijal, to je Priča tehnika. A za sada sam spremio ljubičastu munju, pa krenimo. Munjeviti stil, ljubičasta munja, je tehnika munjevitog stila koju je kreirao Kakashi Hatake malo pre nego što je postao Hokage. Upotreba. Korisnik fokusira munjevitu čakru u svoj dlan kao za raikiri i izbacuje munju u ljubičaste boje na protivnike i nanosi mu štetu. Za razliku od raikirija, ova tehnika se ne vrši iz blizine već sa distance. Zanimljivosti. Kakashi je stvorio ovu tehniku u zamjenu za raikiri koji je gubitkom Sharingana nije mogao više efektivno da koristi zbog suženja vidnog polja pri velikoj brzini. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Pišite mi pitanja za Q&A na Q&A najavi. A mi se vidimo u sljedećeg klipa. Bičenzi. Peace.